Aciari ni batari gukaria na kumenyera gwaku ana bao kenda gutigira ni bakumba na uturone na kinya ni bakurumira kithomo kenda guciukire jani Mataaro jara ni mwarimu munene wa skuru imwe kuma ntere ciege ura witite na mbere na kuga iji ni njira kuonokia na bari kinya batikagwate UKURIO netite na mbere na kuromba mwingi gutetheria na baba bara baumite njaite guciumba gwita na mbere na mathomo jao. Jari mambura jakwa biewa rito bare bakurukite Kîrî gya KCSE atongeria bakithomo cukuru ne Aciari ya Bishop Girungaus kangeta twa promisete mwana ore ukagwata kana mainasi akae wa laptop na bakae wa laptop na ru ambodi negurete laptops itwarete bara bakagwata B+ bakae wa smartphones na sirio pe na sio be na biewa biu biria bakae wa bio twena aritwa babange bonde ba C+ gwitia bena switi cases indongi mono se gwita cio university ni barombete aciari kumenyera ana bao na njira ya kubakuria na kirira ni kenda batikeje ikura indi batwike antu bagitumi nthigurune ajara maingi ana ibokara be complain abakiuga uri aciari bao ba RMBC batibona irakanya na waria na ana baba ukaigwa mwana ikwira muciari okwaroka kuma rukire akeja kairo tuko kwa uninte muonaga aciari baya cie kanyaga kwitha bena na bao kwaria na ana bao bakakarande bakaragia nteto saruruko na ana te mantu ja kwitha na arua igo karande na mwana ukamwira mantu jonthe ukamwira uturora bukari na ukamutetheria cukuru Aciari yakurukitie ana AKUI bonde gutonya university gutina nkanja kana nkarari kuruki barombete antu bawendi bubega gutetheria ni kenda gutigira uti mwana akurira nja tontu bare baingi baumite njene sti guciumba cukuru ye kangeta antu baingi bamithwana ija ni tongi mono indi uma bila bietha bi cukuru ye ne prudent management of resources. Principles barankareta na boponde imbijie oraba manager resources ikoinyelia na inya ora kumbikana na twetho atwe na kathomba atara idi tote kwaga number about 150 to 200 but very desperate and in need of support. Dennis Mugendi weru weekendi cukuru ne yari ya Bishop Girungaus kangeta Igembe Central County ya Meru.